Mapping Report, ukuri, impaka n'amateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'umwaka w'1993 n'umwaka wa 2003 habaye intambara z'urudaca, ubwicanyi, guhunga, gutorongera no kubura ubuzima kwa miliyoni z'abantu. Mu mwaka wa 2010, umuryango w'abibumbye wasohoye inyandiko ndende yiswe UN Mapping Report. Yari igamije gukusanya ukuri ku byaha bikomeye byabaye muri iyo myaka 10. Ariko kugeza uyu munsi, iyo raporo iracyateza impaka zidashira. Bamwe bayifata nk'ukuri kw'amateka yabayeho, abandi bakayifata nk'inyandiko ikeneye gusobanurwa kurushaho. Ariko se, niki cyatumye iyi raporo ikomeza kuvugisha abantu kugeza n'uyu munsi? Muri iki kiganiro, turareba iki iyi raporo ivuga, n'impamvu ikigibwaho impaka nyuma y'imyaka iri hejuru y'10. Mu mateka y'intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari, raporo izwi nka UN Mapping Report ni imwe mu nyandiko zaganiriweho cyane. Yasohoye n'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu, OHCHR, mu Kwakira muri 2010. Nyuma y'iperereza ryamaze imyaka myinshi ku byaha byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati ya Werurwe 1993 na Kamena 2003. Iyi raporo ntiyari urubanza, kandi ntiyari igamije guhamya ibyaha abantu ku giti cyabo. Ahubwo, yari igamije gukusanya amakuru ku byaha bikomeye byabaye, kwerekana uburyo byakozwemo, no gusaba ko ababigizemo uruhare bashobora kugezwa imbere y'inkiko mu gihe ibimenyetso bibahama byaba bihagije. Impamvu raporo yakozwe: nyuma y'intambara ebyiri zikomeye zabereye muri Kongo n'ihirikwa ry'ubutegetsi rya Mobutu Sese Seko, hari hamaze imyaka myinshi havuga ubwicanyi, iyicarubozo, gufata ku ngufu no kwimura abaturage ku gahato. Kubera ko nta bushobozi buhagije bwo gukurikirana ibyaha bwari buhari, Loni yohereje itsinda ry'abashakashatsi kugira ngo bakusanye amakuru no gukora ishusho y'ibyabaye muri icyo gihe. Ijambo mapping ryakoreshejwe kubera ko iryo tsinda ryashushanyije ikarita y'ahabereye ibyaha, igihe byabereye n'ababikekwaho. Ariko icyashimishije abaturage ba Kongo si impamvu yonyine yatumye raporo ikorwa. Uburyo Loni yakusanyijemo aya makuru nabwo bwabaye ingingo ikomeye mu biganiro. Reka turebe uko iperereza ryakozwe. Abashakashatsi ba Loni bakusanyije amakuru mu ntara nyinshi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baganiriye n'abarokotse, abatangabuhamya, abakozi b'imiryango mpuzamahanga n'abasesenguzi b'inyandiko za gisirikare n'iza leta. Muri iyi raporo handitse ibikorwa 617 byafashwe nk'ibyaha bikomeye by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu, cyangwa ibindi byaha bikomeye bishobora gukurikiranwa n'ubutabera. Ariko se ni bande nyirizina raporo ivugaho? Hari abatekereza ko yibanda ku ruhande rumwe gusa. Reka turebe iki raporo ubwayivuga. Amatsinda n'ingabo zivugwa. Iyi raporo nivuga ko uruhande rumwe ari rwo rwakoze ibi byaha byose. Ivuga ko ibyaha byakozwe n'impande nyinshi, zirimo ingabo za RPA, AFDL, FARI n'interahamwe, ingabo za Kongo mu bihe bitandukanye, ingabo za Uganda, ingabo za Angola, ingabo z'u Burundi, n'imitwe myinshi yitwaje intwaro yakoreraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ishimangira ko uburemere bw'ibyaha bugomba gusuzumwa kuri buri ruhande hashingiwe ku bimenyetso. Ariko mu mpande zose zivugwa muri raporo, hari igice kimwe cyateje impaka zirenze izindi. Reka turebe icyo raporo ivuga kuri RPA. Kimwe mu bice byakuriye impaka ni icyerekeye ibikorwa by'ingabo za RPA mu gihe zakoranaga na AFDL mu rugamba rwo kurwanya interahamwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Iyi raporo ivuga ko hari ibimenyetso byerekana ko mu bice bitandukanye bya Kongo habaye ibikorwa byo kwica impunzi z'abahutu b'abanyarwanda n'abaturage bamwe b'abahutu b'abanyekongo. Ivuga kandi ko hari ahantu impunzi zakurikiranwaga zimuka zikomeza kwicwa, ndetse ko bamwe bishwe nyuma yo gukusanyirizwa hamwe. Iyi raporo isobanura ko niba urukiko rwashobora kwemeza umugambi wo kurimbura itsinda runaka nk'itsinda, ibyo bishobora gusuzumwa nk'ibyaha bya jenoside. Ariko nanone iyi raporo ishimangira ko icyo cyemezo kidashobora gufatwa na raporo ubwayo, ahubwo inkiko zibifitiye ububasha nizo zishobora kubifataho icyemezo. Ariko ni ngombwa kwibuka ko iyi raporo itagarukiye kuri RPA gusa. Ivuga no ku zindi ngabo n'imitwe yitwaje intwaro yakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubirebe. Ibyo ivuga ku zindi mande arizo AFDL, FARI n'interahamwe, ingabo za Kongo, ingabo za Uganda, ingabo za Angola, ingabo z'u Burundi n'imitwe myinshi yitwaje intwaro yakoreraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ishinja iyo mitwe yose n'ingabo zitandukanye gukora ibikorwa bitandukanye, harimo kwica abasivile, gufata abagore ku ngufu, gushimuta abana, gukoresha abana mu gisirikare, gusahura umutungo wa Kongo, gutwika imidugudu, iyicarubozo no gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo byaha bivugwa kuri izi mpande zose.
Nyuma yo gusohoka kw'iyi raporo hahise hatangira impaka zikomeye hagati y'ibihugu n'imiryango itandukanye. Ariko se kuki iyi raporo yateje imyivumbagatanyo ingana gutyo? Reka tubivugeho. Impaka zakurikiye raporo ya UN Mapping Report. Iyi raporo ikimara gusohoka yateje impaka zikomeye cyane. Guverinoma y'u Rwanda yanenze ibikubiyemo, ivuga ko hari amakuru adafitiwe gihamya ihagije yatangajwe muri iyi raporo, kandi ko raporo ititaye ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no ku mpamvu ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Kongo zirimo gukurikirana abasirikare ba FARC n'interahamwe bari bahungiyeyo nyuma yo gusiga bahekuye u Rwanda. Ku rundi ruhande, imiryango imwe n'imwe iharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko iyi raporo ari intambwe ikomeye mu gushaka ukuri no kurwanya kudahana. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye abantu benshi bakunda kwibaza. Ese hari umuntu n'umwe wahamijwe icyaha hashingiwe kuri iyi raporo? Ese hari abahamijwe ibyaha hashingiwe kuri iyi raporo? Igisubizo cy'iki kibazo ni oya. UN Mapping Report si urukiko. Nta muntu n'umwe yahamije icyaha kandi nta n'urubanza yaciye. Ahubwo yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ubutabera bwigenga cyangwa inkiko zifite ububasha bwo gukora iperereza ku bantu ku giti cyabo aho ibimenyetso byaboneka. Nubwo iyi raporo itahamije umuntu n'umwe icyaha, iyi raporo yakomeje gukoreshwa mu bushakashatsi no mu biganiro mpuzamahanga. Ariko kuki kugeza ubu gifatwa nk'inyandiko y'ingenzi cyane? Agaciro kayo. Nubwo ikomeje guteza impaka, iyi raporo ifatwa nk'imwe mu nyandiko z'ingenzi z'ikusanyamakuru ku byaha byabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'intambara. Yakomeje gukoreshwa nk'isoko y'amakuru mu bushakashatsi, mu biganiro bya politiki no mu bikorwa bigamije gushaka ubutabera. UN Mapping Report nigeze itangaza umubare w'abantu baguye mu ntambara zo muri Kongo. Ahubwo yo yibanze ku nyandiko z'ibyaha byakozwe, ntiyatanze umwanzuro w'umubare wa nyuma w'abaturage bapfuye. Ariko ubushakashatsi bwakozwe na International Rescue Committee bugereranya ko intambara za Kongo zagize ingaruka zatumye hapfa abantu bagera kuri 5,400,000 hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka wa 2007. Mu gihe mu minsi ishize Perezida wa Amerika Trump aheruka gutangaza ko izi ntambara zirambiranye zo muri Kongo zimaze guhitana abantu barenga 10,000,000 zigomba guhagarara. Mbere yo gusoza, hari ikintu kimwe cy'ingenzi abantu benshi bakunda kwibagirwa kuri iyi raporo. Gusobanukirwa n'iki kintu nicyo gituma wumva icyo raporo ivuga n'iki itavuga. UN Mapping Report ntiyasoje impaka ku byabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo yafunguye ibiganiro bishya ku buryo ubutabera bwagerwaho nyuma y'intambara. Inyandiko yayo isaba ko ibyaha bikomeye byose byaba byarakozwe n'uruhande urwo ari rwo rwose bikorwaho iperereza ryigenga, kandi ababigizemo uruhare bakabibazwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Aha, icy'ingenzi ni ugutandukanya ibyo raporo ivuga n'ibyemejwe n'inkiko. UN Mapping Report yakusanyije ibimenyetso n'ibirego byabonetse mu iperereza, ariko guhamya umuntu cyangwa umutwe runaka ibyaha ni inshingano y'urwego rw'ubutabera rubifitiye ububasha. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheja.com.